9,600 جرên Xazê derbasî bajarê Kobanê bûn û ev cer derbasî her malekê bibe bê nirx bê ku tu kes $10 bide. Ev cerê ku beriya demekê hatibû qeydkirin îro ro gihîşte bajarê Kobanê. Kesê ku pere dabûn ji bona ku ceran qeyd bikin êdî dikarin him pereyê xwe bigirin him cerê xwe tê jî bigirin. Kesê ku vê carê cerê xwe bi dest neketibe wê di demê pêşî qeydkirinê da yê vala li vir bihêle û careke din bi awayekî bê nirx cer bigêje her malekî Kobanê. Qewet bê. Sağ ol. Te cerê xwe gir? Are. Bi çi awayî sîstema belavkirinê vê carê bi çi rengî bû? والله سیستم خو بریگیش که ساعت هم خوش به خدا پیغمبر جوان راضی به لملتی کوبانی نهری چکو ملتی کوبانی ورق و سرو دورپی چه دو خدا پیغمبر جوان راضی به و جر خو استلام کرد می موضوع ته دوی بینن کام شبو پره و بودن جر خوش را کن هر یعنی کو و دفعه تیروی ملتی نکر دفعه دیشی کو وره يعني دي سواك عملية عم بيجن انه ورا دي سواك بلاشية يعني ورا جري خو قيد كن بلاش نه 1600 جرج مرهاتیه و نه 1600 مالبات فایده جی ببینی امنا بلات کنه زوت اولیکاریه بپره اولیکاریه که تدی روشی آورتاتی رو در باستن ریوبرییا ما بریار استاند که هم وای بلاش ملتن و کسی هانه بر نوی خواهی نکرنه اما کنه بنا و دفعه بقدین جاره کدین جی دیسا نوی کسی فایده جی ندی نوی وان یازی که جاره کدین امش وان رو بینن